ono wa boda ya veri in doji nagende wa yankuba side mirror yakuba na uje kibwatwa opa ngomuringo gumwe ogwo kutekaho nkwatanisa hagati y'aba traffic hamwe n'aba boda boda abebembezi ba traffic omurembo rwambarra barugayo okuhugura abantu ngo tibinazo bomurimo gwabo kureka baruho n'abatebekana so murimo ogu ahabwo burungi bwihanga rya hamwe uyu mpira kubanga nguri nga watermelon niyo siba Justus akatwera orkarishorisho bigiruka ahabwa abarenje rw'izoba yahabara bavuji bya pichipichi bona okubasa kubana bakoratara ebiragiro kandi bakarebeka ngo pichipichi zabo zona ziryo mu buteka ababwineho accidents operations za motorcycles kirya halo ton IOV kunga we shall reach a point manpower twaba IOVs bingi kugira ngo tubasa gutsindika ruguto operation tugire ngo twakwemereza piki tusikebero tina side mirror mpire wireho amatara gakugenda ngagira gati nkaga disco twaba kwata mwina twariuka ngumamvu nanizibwa code area code 9 yeme twaro mukaga kandi we George Nyende orukorre byiruke byahanguto omurembo rwambarra nawe yayireka kwa ba boda boda obwire bwinji nubo bine micembi na munonga cyahiko mu kuvuga kandi yabashaba okugeza aho bakakora teleberagiro byahanguto okwenda kwetantara butandu bwashesha bwira orabe moroke vude no almost the complete vehicle is joining go kuba ngombe ogita mu maso tomanyi musajja plan kijyaliko tomanyi programs jagenda tugezeko okubera ni dispatch okubo okusokera dala wo muntu muno dispatch wo respect obabanga joinize boda yafe yeki yo mubiri gwafe cyemanyi kupiki gezako okusiba muleke oliti naye mwenyiga oleta poliisi bajaj Christian Arnitwe oguno mukozi owa traffic police aharuguto orwambarra kashaka na sima ba boda boda ahabwo buhereza obar kuheza abantu omurimo gwabo ahabwo umurimo gumukora kutambuza abanyayuganda kandi umubwira kandi umubwira umuntu kwakorera jamu yakwata narakira hakuzaho bwangu ecyakuteka niki boda boda so numukora umurimo murungi muno ecyakabiri numutuyamba muno niba mukuretara abantemere niba mukubasa kusiya abantu ecyo kunywa omubwire burubwi ntabwo niba mukubika nebahama yes aba kuba umuntu najya atintwara kwina cyangwa utingwenda abandi mbwene bihama konke bitari bibi ebitari byo kuza kwita no kuzo mubafumu nebindi konke bihama ebirungi bamwe omubara kuvuga boda boda omururembo rwambarra nabo bayoreke bizubu ebibatwire n'abarabamu kandi bashaba ba traffic okugira ngo babase kuborobezamu nemivugire yanyu muri mu butagira pamiti kino kivuga na side mirror tuziriho nuko kwenda kubo ine mwe isigazi yawe ibi noreba motoka iriyo neyisa rutaho mu ruguto kuko kwenda inyuma nyimba byangu ibyo byo bakuza kutugandira munongo kandi tutumanyi n'umukora driving permit hati eriyo mitwaro ikice emitwaro 50 kana officers ni namu pabreki nini manyanga road driving na riding so ita pchitri aba riding aba motoka driving kwa kayo na class age permits kandi wanota mu class age for example nyonta katanchira boda boda kama za motoka nyine permit yanje ine myaka 12 sofa kunkata no kwa kumpata nyine pistinga hayo kupata nyine mu class yapi twantshabanki mabamba tekaninga bakamabitu cyakubasa kwashtoreza utkamanyanga 3 bwe riding ya chendera senti tuchikatiyamba kuzirondera rather kuza kuja mutoroneka zireze motoka kandi kitakubasa foshuze sente nyingi na marebe mberero hati n'abana bito kubaho nibenda fizi nibenda kurya orchiko ru rwabaharisha new stage erukushango hamayirina omurembo rwambarra amakoraga gasha kwa Job Kato ahabwa Sky TV agenshonga